Ni itangazo ryihutirwa riturutse mu biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri tariki ya 5 ukwezi kwa mbere 2026. Inkuru yitirwa kandi kuri Pasiteri Bizimungu igeze kuyobora igihugu cy'u Rwanda akaza gufungwa ariko akaza no kurekurwa. Hanyuma rero nize neza ko meze neza cyane mwebwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse abari mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu nka Canada, mwese mbasuhuza mbifurije byiza ari nako mbaha ikaze. Mwebwe mwamaze gukora subscribe rero mbashimira cyane, nawe mutarabikora mbabwira ngo muri mu kuboko kuryanze ijambo subscribe cyangwa se s'abonner ku rurimi rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro bitandukanye ajye ahita abagera. Amakuru mbazaniye kuri mugoroba n'amakuru akomeye cyane, ariko kandi mbere yuko dutangira amakuru yacu nyirizina ndagira ngo mbasabe mufate udukayi n'udukaramu mwandike ingingo ku yindi ku makuru tugiye kugira tuganiraho, ariko twitse cyane kuri Pasiteri Bizimungu. Aya makuru nta muntu yatekerezaga muri aka kanya kuri aya masaha iyo kuri mugoroba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2026. Reka nk'uko musanzwe mwimenyereye mbanze mu masegonda make cyane mbayisha make amakuru y'ingenzi agezweho kuri mugoroba hirya no hino, hanyuma tugaruke ku nkuru yacu itunguranye kuri Pasiteri Bizimungu uyu wigeze kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Nyaboneka mufate udukayi n'udukaramu twandike ingingo ku yindi y'amakuru agezweho muri aka kanya hirya no hino. Reka nce mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbanze mbabwire imbere ku mirongo y'urugamba ko byifashe kugeza amagingo angaya, mbabwire ko rwambikanye hagati y'igishyamba za mama 23 ndetse na FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kibati. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru avuga ko imirwano ikaze ihuje kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 5 Mutarama 2026 igishyamba za mama 23 n'ingabo za leta RDC FARDC Kibati muri groupement ya Berike iherereye muri teritwari ya Walikale. Aya makuru yerekana ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero mu rukerera ku birindiro by'inyeshyamba za AFC 23 zigamije kubirukana mu mujyi. Ikashebere abatanga bamye kandi bavuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje rwatumye abaturage bagira ubwoba, nk'uko amakuru dukesha amasoko yacu makuru akomeza kugenda abishimangira. Amakuru akomeza avuga ko kubera iyo mirwano urujya n'uruza hagati ya Kashebere ndetse na Muganzi rwahagaze ndetse ko ibintu byarushaho kugenda bimera nabi. Hanyuma kandi tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko AFC 23 kandi yasabye MONUSCO kurekura ndetse no kureka uburyarya bwayo. Uyu mutwe wa 23 wasabye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureka uburyarya nyuma yo kwigira inyoni nyinshi ku gitero cya drone ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zeruka kugaba muri uyu mujyi wa Masisi. Amakuru kandi avuga ko kwa gatanu icyumweru gishize nibwo FARDC yagabye icyo gitero ikoresheje drone z'intambara ikiciramo abaturage, abandi benshi barakomereka. MONUSCO ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X rwaza ari Twitter yavuze ko yamaganye igitero icyo ari cyo cyose gikoreshejwe za drone kibasira kikanagira ingaruka ku basivili ndetse no ku bikorwa remezo by'abasivili. MONUSCO kandi yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo uri inyuma ya kiriya gitero amenyekane. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yasabye MONUSCO kandi guhagarika uburyarya kuko izi neza ko biriya bitero byagabwe na FARDC basanzwe bakorana. Ati MONUSCO igomba guhagarika uburyarya bwayo, bizwi na bose ko igice kinini cyane cy'ibitero bigabwa na drone z'ingabo z'ibiro ry'ubutetsi bwa Kinshasa bishoboka bitewe n'ubutasi bwa Repubulika bwa MONUSCO. Ariko kandi amakuru akomeza avuga ko AFC 23 yavuze ko guceceka kwa buriya butumwa ndetse no kutagira icyo bukora ku byaha bikorwa n'ingabo za leta RDC bituma buba umufatabikorwa wa politike. Hanyuma uyu mutwe wamenyesheje MONUSCO ko igomba kugaragaza ku mugaragaro ubutegetsi bwa Kinshasa nk'ufite inshingano z'icwa ry'abasivili Masisi Centre ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yamaganiye kure nta gushidikanya kurenga ku gahenge gukomeje kandi gukorwa n'ubu butegetsi. Hanyuma AFC 23 yavuze ko ishyira mu gatebo kamwe na MONUSCO ubutegetsi bwa Kinshasa ahanini bitewe n'ubufatanye bwayo mu bikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta kuva hatangira ibikorwa by'ihuriro kugeza ku cyiswe Operation Springbok. Kuri uyu imibare itangwa na AFC 23 ivuga ko abantu bagwe mu bitero byo mu mujyi wa Masisi bamaze kugera ku 10 mu gihe bakomeretse barenga 50. Ihuriro kandi yaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga n'isi muri rusange kuba abahamya b'ubwicanyi ubutegetsi bwa Kinshasa
bukomeje gukorera abasivili bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishimangira ko igihe kigeze ngo isi ireke gukomeza kurenza ingohe. Uko rero bagiye babishimangira. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu ivuga kuri Pastor Bizimungu, reka nce mu gihugu cya Uganda babwire ko Uganda itangazamakuru ryabujijwe gutangaza live imyigaragambyo mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Kuri wa mbere guverinoma ya Uganda yavuze ko bibujijwe gutangaza imbonankubone imyigaragambyo itemewe n'ibikorwa by'urugomo mbere y'amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni ashaka kuguma ku butegetsi amazeho imyaka isaga 40. Ubutegetsi bwamaze kandi gufunga abantu barirwa mu magana bashyigikiye abatavuga n'umutegetsi imbere y'amatora yo ku itariki ya 15 Mutarama 2026 azongera kandi guriramo Perezida Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 n'umunyapolitike Bobi Wine imyaka 43. Minisiteri y'itumanaho n'ikoranabuhanga kandi mu itangazo ryayo yagize iti gutangaza imbonankubone cyangwa se kwerekana imyigaragambyo itemewe birabujijwe kuko bishobora kongera umwuka mubi no gukwirakwiza ubwoba. Abayobozi bakunze kandi kuvuga ko imyigaragambyo yo kurwanya leta ari imvururu nk'uko inkuru dukesha Reuters mu makuru y'Abongereza bivuga. Minisiteri kandi yabujije kwirakwizwa ry'ibintu byose byasobanurwa nko gushishikariza urwango cyangwa se urugomo. Abantu barenga 50 bishwe mbere y'amatora aheruka muri 2021 mu bikorwa by'inzego z'umutekano byo guhashya abayoboke ba Bobi Wine bashinjaga Perezida Kaguta Museveni gushaka kwiba amajwi, ariko we akagenda abihakana. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye kuri Pastor Bizimungu, uyu yigeze kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Itangazo kandi rivuye mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, itangazo rivuga yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yashimiye uwitwa Mamadi Doumbia. Uyu nguyu akaba ari General Mamadi Doumbia watsinze amatora muri Guinea Conakry. Perezida Paul Kagame akaba yashimiye mugenzi we wa Guinea Conakry General Mamadi Doumbia nyuma yo kwegukana intsinzi amatora y'umukuru w'igihugu. Kuri gihugu yamushimiye abinyujije ku rubuga rwa X, amwizeza ko yiteguye kandi gushimangira umubano ukomeye cyane usangwa hagati y'u Rwanda na Guinea Conakry. Yagize ati ndashimira umuvandimwe wanjye Perezida Mamadi Doumbia ku bw'itorwa rye nka Perezida wa Repubulika ya Guinea Conakry. Twiteguye kandi gushimangira umubano ukomeye hagati yacu n'ibihugu byombi no gukorera hamwe bya hafi kugira ngo duteze imbere ibyo dushyira imbere hamwe n'iterambere ry'igihugu by'ibihugu byacu. Kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Mutarama nibwo urukiko rw'ikirenga rwa Guinea Conakry rwemeje ibyavuye mu matora igaragaza ko Perezida Mamadi Doumbia wari umuyobozi w'inzibacyuho yatsinze amatora agize amajwi 86.7%. Doumbia yafashe ubutegetsi nyuma ya coup d'etat ya gisirikare yakuyeho Alpha Condé muri Nzeri 2021, azayobora kandi Guinea Conakry muri manda y'imyaka igera kuri 7. Amatora abaye ku 28/25. Yellow Barde wabaye wa kabiri n'amajwi 6.59% yabanje gutanga ikirego avuga ko komisiyo y'amatora yahindi ibyavuye mu matora, ariko agihagarika mbere gato yuko urukiko rw'ikirenga rutangaza umwanzuro warwo uko Mamadi Doumbia ari watsinze aya matora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Guinea Conakry. Gukora babwiriwe navuze ngo mwicare mufate udukayi twumve amakuru agezweho kandi yihutirwa kuri uyu mugabo benshi mutaherukaga mu itangazamakuru cyangwa se mwari mumaze igihe mutumva amakuru avugwa kuri Pastor Bizimungu. Reka tuganire kuri uyu mugabo mbabwire umunsi Pastor Bizimungu wayoboye u Rwanda ubwo yakatirwaga igifungo cy'imyaka 15. Imyaka 21 irihiritse nk'uko iki kinyamakuru cyabyanditse icyo gihe, ari muri 26/5 wabaye Pastor w'inzibacyuho w'u Rwanda. Pastor Bizimungu ahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, gukwirakwiza imvugo zigamije kubiba amacakubiri ndetse no gushinga umutwe ugamije guhungabanya umutekano. Uyu mugabo uvuka muri Gisenyi yari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wigeze no kuyobora ikigo cya Electrogaz cyahoze gishinzwe ingufu ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Pastor Bizimungu kandi yabaye Perezida w'inzibacyuho Jenoside imaze guhagarikwa kugeza ku itariki 23 mu mwaka wa 2000 ubwo yeguraga ku mwanya wa Perezida. Yaje gushinga ishyaka rya PDL ubuyanja ritemera amategeko muri 2002 kandi aza gutabwa muri yombi ashinjwa kurema umutwe utemera no kunyereza umutungo wa leta, aho yaje kandi gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ni ibintu bitari bimenyerewe ku gihugu nk'u Rwanda cyari kimaze imyaka 10 gusa kivuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi kubona umuntu wabaye mukuru w'igihugu
ashobora kuburanishwa akanakatirwa igifungo. Inaribonye Tito Rutaremara kandi yabwiye ikinyamakuru Akadomo.com dukesha inkuru ko icyo gihe bitari ibintu bikomeye cyane nk'uko byari bimeze mu rugamba rwo kumukura ku butegetsi. Ati iyo umuntu asubije amaso inyuma nibwo abona ko cyari ikintu gikomeye, ariko kuko twavaga mu kibi ujya mu kibi cyoroshye wabaga wumva nta cyabaye rwose. Icyari kinini cyari cyo kugira ngo aveho, cyari ikintu kinini ariko ntabwo cyari ikintu giteye impungenge cyane, ahubwo kumukuraho nibyo byari bikomeye. Yavuze ko icyafashije mu kuba nta mwuka mubi wabaye cyane mu gihugu nyuma yo gutabwa muri yombi kwa Pastor Bizimungu ari ukuba yari yarakoze amakosa yatumye amushyigikira imbere mu gihugu bari mbarwa. Ati buriya rero yakoze ikosa rikomeye cyane, bari bamushyigikiye kandi imbere mu gihugu bari bake, yagize amakosa menshi. Ubwa mbere yiteranya n'amashyaka yose kuko yari ataraniye mu nteko ishinga amategeko, inteko yarwanye nawe igeze aho imukuraho. Icyo gihe kandi bari mu nteko bari abayobozi b'amashyaka kandi yari yamaze kwiteranya nabo. Yavuze ko iyo babigereranyaga n'iyo yari amaze igihe yica n'ibyo yari amaze igihe yica ubwo yari ku buyobozi, byatumaga bumva ko gukatirwa ari ikintu cyoroshye cyane. Yavuze ko abari bamushyigikiye bashobora kuba rero baratinye kuvuga ngo batiteranya. Kutumvikana n'inteko ishinga amategeko kandi byagejeje ubutegetsi bwe ku ndunduro. Rutaremara yagaragaje ko Pastor Bizimungu yabaye ku buyobozi ariko nyuma y'igihe gito atangira kutumvikana n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Ibyo byari bishingiye ku itegeko ryari ryaratekerejweho ry'uko inteko ishinga amategeko igira ububasha bwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ikaba yaranatakariza icyizere abayirimo hashingiye ku mikorere idahwitse bagaragaje kuva ku butegetsi. Ariko ni intambara yabanje no kurwanwa bucece mu muryango wa FPR Inkotanyi ndetse mu bagize inama y'abaminisitiri, ariko bigeze ku nteko ishinga amategeko bayirwana bivuye inyuma. Ati ikibazo cyabaye nuko ubwa mbere tukihagera hari itegeko twatoye ryo kugenzura guverinoma, ryagombaga kandi gusinywa na perezida, yanga kurisinya. Urumva ko byatangiye mbere. Icyo gihe abadepite bari bagize inteko ishinga amategeko bari baturutse mu mashyaka atandukanye, aho buri rimwe ryari rihagarariwe n'abadepite bagera kuri 13. Nyuma y'uko Joseph Sebarenzi atorewe kuyobora inteko ishinga amategeko, yasinye rya tegeko ryo kugenzura guverinoma, iza kandi gukuraho abaminisitiri bagera kuri 7, ariko Bizimungu arabyitambika yanga ko bavaho. Ati yanze ko abaminisitiri be bavaho, ati turahangana gutyo rero tuvuga ngo nibagende, nawe akabyanga. Habaye ibintu byinshi, aza mu nteko aradutuka, hanyuma umunsi ukurikiyeho turemeranya turatora tumukuraho, ariko abyumvise aregura. Iyo ni intambara twarwanye igihe kirekire nk'uko Tito Rutaremara yakomeje kugenda abivuga. Akaba rero uyu ari Pastor Bizimungu rero wigeze kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kandi nyuma gato, nyuma y'indi myaka myinshi cyane atavugwa mu itangazamakuru, Pastor Bizimungu hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 22. Ati hoteli ya Pastor Bizimungu imwe mu zitezweho guhindura isura y'ubukerarugendo i Rubavu. Ati icyizere cyatangiye kugaruka ku maso ya benshi nyuma y'imyaka 2 y'icuraburundi isi yatejwe n'icyorezo cya COVID-19. Abakunzi b'ibirori no gutembera uyu mwaka atushobora kubahoza amarira yazaguma mu rugo no gufunga ibikorwa by'ingenzi kwato nato. Icyo cyizere gituruka ku bwinshi bw'abakomeje kandi kwikingiza, ati haba mu Rwanda no ku isi muri rusange. Ati mbere ya 2020 umujyi wa Rubavu wari igicumbi cy'imyidagaduro n'ubukerarugendo mu Rwanda. Ati mu mpera z'icyumweru kandi abato n'abakuru wasangaga kubishimisha ku mucanga. Ati hariya za Tamtam, ku mashyuza, Inyamyumba n'ahandi. Ati bitegeye umujyi wa Goma n'udusozi dukikije ikiyaga cya Kivu. Ati ubu byose byaragaze, iyo uhageze wakirwa n'amajwi miraba y'ikiyaga, ay'inyoni, ay'imodoka n'imashini zikoreshwa mu bwubatsi bitajyanye. Ibyatumaga rero uwo mujyi rero ususuruka mu mpera z'icyumweru. Nubwo byagenze bityo, hari ababonye kare ko COVID-19 itazaherana isi. Ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu rero hari kubakwa hoteli zitandukanye n'ibindi bikorwa biteza imbere ubukerarugendo, bigaragaza ko bizeye ko byanga byakunda COVID-19 itazaramba. Ati ibikorwa remezo bikomeye cyane ku buryo mu gihe bizaba byuzuye bizahindura isura y'ubukerarugendo i Rubavu. Muri ibyo bikorwa biri kubakwa, ukinjira mu mujyi wa Rubavu urenze ahubatse Serena Hotel, munsi gato yahubatse ibiro by'akarere ka Rubavu usanganirwa n'inyubako igeretse 3 iri hafi kuzura. Ati ntabwo izina ry'inyubako riratangazwa, ariko amakuru yizeye ati yageze ku kinyamakuru Akadomo.com yamenye nuko ari hoteli iri kubakwa n'umuryango wa Pastor Bizimungu wahoze ari perezida w'u Rwanda.
Bizimungu yayoboye u Rwanda kuva muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza muri 2000 ubwo yeguraga. Nyuma yo gufungurwa muri 2007 ntabwo yongeye kugaragara muri politike, yibera mu bikorwa bye bwite. Ku cyapa kigaragaza imirimo yo kubaka iyi hoteli handitseho ko ari inyubako ya Serafine Utamuriza, umugore wa Pastor Bizimungu. Icyakora kenshi Bizimungu niwe wari ukurikirana imirimo yo kubaka iyi hoteli. Ati inyubako yatangiye kubakwa muri 2018 biteganyijwe ko icyiciro cya mbere kizarangira muri 2022. Amakuru yizeye iki kinyamakuru cya Kadomo cyari gifite ngo nuko ari hoteli izaba yihagazeho mu mujyi wa Rubavu, ngo kuko izaba igizwe n'ibyumba bigera kuri 80, ikaba ari iya mbere izaba kandi ifite ubushobozi nk'ubwo muri uwo mujyi wa Rubavu. Izaba kandi ifite icyumba cyadugutse ati cy'inama, ibintu bitari bisanzwe cyane muri hoteli z'i Rubavu. Iyi hoteli kandi atizaba ifite ubwogero rwa pisine hejuru, ku buryo abari kogera hejuru ku gasongero bazajya babikora bitegeye ikiyaga cya Kivu imbere yabo, dore ko kiri muri metero zirenga 200 uvuye aho iyi nyubako iherereye. Ati ubusanzwe inyubako yakabaye igeze kure yuzura, ariko igihe yabwiwe ko ati kudindira kw'imyubakire yayo kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye haba imbogamizi mu kubona ibikoresho by'ingenzi nk'ibyuma byifashishwa mu bwubatsi. Ati biteganyijwe ko nta kibakomye mu nkokora uyu mwaka ati warangira ibice byombi bya hoteli byose byuzuye nk'uko byagiye bivugwa. Icyo gihe meya w'akarere ka Rubavu Kambogo Ildefonse yabwiye ikinyamakuru cyagamije ko ibikorwa remezo by'ubukerarugendo biri kubakwa ku kiyaga cya Kivu byitezwe gukomeza gukundisha abantu ako karere ka Rubavu. Ati hari amahoteli atandukanye ari kugenda azamuka, dufite amahirwe ko Rubavu ari akarere keza kandi abanyarwanda baturanye ndetse n'abanyamahanga bakunda. Atwibonera cyane muri weekend aho abantu baza gutemberera muri iki kiyaga kugira ngo barebe ayo mahumbezi. Ati bayabyaze umusaruro, ati basubire iwabo bafite akanyamuneza. Ati nubwo u Rwanda ruri guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama bwasaga n'ubwiganje cyane muri Kigali, ati kubera ko ariho haboneka hoteli zifite ibyumba bigezweho byakora inama n'abantu benshi. Hoteli nk'iyo rero umuryango wa Bizimungu yitezweho kandi gufungurira amarembo Rubavu, nayo ikajya kandi yakira inama zimwe na zimwe zikomeye. Ubukerarugendo ni inkingi ikomeye cyane ubukungu bw'u Rwanda, byatumye guverinoma kandi bushyira imbere ndetse ishishikariza abashoramari butandukanye kubaka ibikorwa remezo bibuteza imbere birimo n'amahoteli. Umwaka wa 2019 ubukerarugendo bwinjirije igihugu miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari Amerika. Abagenzi bagera kandi mu gihugu nabo bariyongera cyane kuko bageze kuri 1,600,000. Muri 2020 kandi byarahindutse, mwaka wose amafaranga yinjiye mu gihugu aturutse mu bukerarugendo yari miliyoni 121, make ugereranyije n'ayari yabonetse muri 2019, byatewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19 ari ikomeje kandi guca ibintu hirya no hino ku isi. Uhereye muri Mutarama ukagera kandi mu Gushyingo 2021, amafaranga yinjiye avuye mu bukerarugendo yari miliyoni 134, bigaragaza inyongera 19% ugereranyije n'ayari yabonetse muri 2020 nk'uko amakuru agiye abigaragaza. Dukomeje n'andi makuru akomeje kugenda avugwa ni menshi cyane, bakomeza kugenda garuka n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko kandi kuri uyu Pasiteri Bizimungu reka mbabwire ko hari indi nkuru yigeze kuvuga kuri Pasiteri Bizimungu hari ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 3/12, bagira bati Pasiteri Bizimungu afite uburenganzira bwo kuvugana n'itangazamakuru. Uyu yari Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Tharcisse Karugarama. Icyo yagiranye n'ikinyamakuru The Chronicles yasobanuye ku bibazo byinshi cyane bijyanye n'ubutabera bw'u Rwanda ndetse n'ibijyanye n'uko buvugwa mu mahanga. Mu byibanzweho cyane muri iki kiganiro harimo kuba u Rwanda kandi ngo rutarahwemye kuvugwa na benshi ku bijyanye n'uburyo ubutabera bwarwo bwaba butigenga. Yagarutse kandi ku mpapuro mpuzamahanga zita muri yombi bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe. Hanyuma rero zashyizweho n'abacamanza babiri, umwe w'Umufaransa n'undi w'Umwesipanye. Hanyuma rero ikindi cyagarutsweho muri iki kiganiro ni uburyo abantu bari mu myanya ikomeye cyane umutegetsi bw'u Rwanda badakurikiranywa uko bikwiye, ku buryo rero ngo bakoresha umutungo wa leta. Ngo banagarutse kandi ku buryo uwoze ari umukuru w'igihugu Pasiteri Bizimungu yarekuwemo ahawe imbabazi ndetse niba ashobora kuvugisha itangazamakuru. Mu byo baganiriyeho kandi bibanze cyane ku cyizere u Rwanda ruri kugirirwa n'amahanga, bigatuma bimwe mu bihugu nka Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byohereza abakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bakagarurwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Iki kiganiro Minisitiri Tharcisse Karugarama wari Minisitiri w'Ubutabera yakigiranye n'abanyamakuru batatu ba The Chronicles witwa Magnus Mazimhaka, Jean de la Croix Tabaro ndetse na Idrissa Byiringiro, cyashyizwe mu Kinyarwanda n'umunyamakuru wa igihe.com witwa Fiacre Igihozo.
kuki ibirego by'abafaransa n'abespanyol bibatera ikibazo? Ati ibyo ni umwanda, ati nk'indi myanda yose ni umunuko, ariko ati bifite ingaruka kuri twe, ati kuko abantu bamwe bemera uwo mwanda cyangwa se batanazi ko ari umwanda kandi ati ni nk'ukuri, ati kuri bamwe ati mu nyandiko zabo ati hakubiyemo ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni uko ihakana jenoside yakorewe abatutsi, ivuga ko abantu bicwaga atari abatutsi ahubwo hicwaga abahutu. Ati icya kabiri ni uko inyandiko yivugira ibyo FDLR iharanira. Uyu mucamanza w'umufaransa yakunze kwigaragaza nk'uharanira amahame ya FDLR ndetse n'ubuhamya bw'abahakana jenoside yakorewe abatutsi bari Arusha, kandi ubuhamya ati bwabo nibwo abenshi batangira iyi nyandiko bavuga ko abahohoterwaga muri jenoside ari abahutu atari abatutsi. Icya gatatu ati ni uko abafaransa badashobora kandi kwizera guverinoma y'u Rwanda, ati batekereza ko guverinoma y'u Rwanda ariyo ya mbere itagira icyo yitaho, ati bo bumva FPR itarashyizweho nk'umuryango wemeye cyangwa se uharanira ukuri, ati ahubwo bayibona nk'umutwe w'iterabwoba wabereye aho ati kumaraho abantu mu gihugu ubundi bagafata ubutegetsi ku ngufu, ati n'ibindi. Igihe kimwe rero umupadiri w'umunya Espagne ati yiciwe ibyumba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, ariko mu kirego cya mbere umucamanza yavuze ko uyu mupadiri yishwe na RPF. Bavuga ko ari umubikira umwe uvuga ko yabonye abasirikare 40 bavugaga icyongereza, akavuga ko aribo bagombaga rero kuba aribo bishe uyu mupadiri. Ati nyamara ibi avuga ubwo byabereye ati ahantu hagenzurwaga n'ingabo za Habyarimana. Aha abantu ati bagomba rero kwibuka ko icyo gihe ingabo za FPR zari zikiri ku mupaka. Ati undi ni umupadiri wapfiriye i Mugina mu ntara y'Amajyepfo, ati ahasigaye ari muri Muhanga. Ati kuri ubu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ati umupadiri we yaribwe, ati kandi ati abari bamwibye ati barafatwa barafungwa. Umwe mu bamwibye yamwe n'icyaha cyo kumwivugana ahabwa igihano cy'igifungo cya burundu n'urukiko rw'ikirenga. Muri nyandiko bavuga ko bantu 40 aribo nanone kandi bishe umupadiri. Ati ntabwo byashoboka ko abantu 40 buri gihe aribo bahoraga kandi bagendera hamwe bakajya kwica. Ikindi kirego ni uko mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani bantu 40 n'ubundi ngo bishe abantu muri Ruhengeri. Aha rero ati baracyashyira ikibazo muri rusange, ati bashinja abantu bose bari mu buyobozi bwa RPF kugeza muri 2005. Ibi rero babyita ibirego, ati bifite icyo bihishe, ati kuko nabo bavuga bati kanaka na kanaka bishe abantu aha n'aha. Muri Kivu y'Amajyepfo rero no muri Kongo ati mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda na bibiri bavuga ko abantu bagera kuri 40 nanone kandi bishe abamisiyoneri, kuko bivugwa ko muri icyo gihe RPF yagenzuraga uduce tumwe na tumwe twa Kongo, ariko ntushobora kugira aba bantu 40 ati bagahora bari kumwe imyaka yose no mu bihe bitandukanye. Aba bavugwaho n'abari abayobozi babaga kenshi bari mu bice bitandukanye, bamwe bari mu Mutara Kigali ndetse n'abandi henshi atandukanye mu gihugu. None se ni gute guverinoma ya Espagne yemera ibyo bikabaho? Oya, ntabwo ari guverinoma ya Espagne irega abantu. None se ninde? Ati ni umuntu witwa Juan Carlos, umupadiri w'umunya Espagne, hamwe n'abandi bapadiri bahoze bayoboye iki gihugu mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Iki gihugu cyari kiyobowe na Kiliziya. Muri icyo gihe Carlos Joan bagenzi be bashukwaga n'abantu bake b'abayizangundi bari mu Rwanda, ariko hanyuma abayizangundi ati bwarabashize. Ati mu Rwanda muri kimwe ati mu byegeranyo byakozwe na Loni ku Rwanda cyagaragaje ko Carlos Joan ari umujyanama wa FDLR, ndetse yagiye anagaragara mu bikorwa byo gushakira ingabo uyu mutwe wa FDLR ndetse no gushishikariza abantu gutera inkunga uyu mutwe. Aba bantu bakora amafaranga muri Espagne nk'umuryango nterankunga utegamiye kuri leta, uvuga ko ugendereye guha ubufasha abagore bo muri Kongo n'amahuriro y'abamugaye, nyamara ayo mafaranga bakayihera FDLR. Ati niyo mpamvu rero ibigo bimwe nka Interpol byanze kubahiriza ibyasabwaga muri mucamanza. Turavuga ko ibirego rero ari umwanda. Ati none se abasirikare baregwamo baba noneho rero bashobora kandi gutembera aho ari hose. Ati ibi nibyo rero navuze ko bidufiteho ingaruka. Ati iki ni ikirego gipfuye ku rwego rw'ibirego mpuzamahanga. Ati abantu rero batangira kugenzura bigatuma rero utabasha kugenda uko ubikeneye, ariko mbere y'uko abantu bemera ibirego ati ni ngombwa ko ubushobozi bw'ubucamanza bubanza bukarebwaho. Ni iki se guverinoma y'u Rwanda yakoze kuri iki kibazo? Ese ubucamanza bwacu nta nyandiko bwakora igaragaza neza uko ikibazo giteye? Ati ibyo mbabwiye ni nabyo ati twabwiye guverinoma ya Espagne. Ati bo babivuzeho iki? Ati ibyo ni ibibazo bikiri mu nkiko. Ati nka guverinoma rero ntibashobora kandi kwinjira mu kibazo cy'urukiko.
haba se hari ubundi buryo ati byakemurwamo? Ati icyo nicyo kibazo, ati ni nko kurwana n'umuyaga, iki ni ikirego gifite ibyo gihishe, ati kandi tukabona uburyo bundi twirwanaho, ati tukirwanya. Manda zaratanzwe kandi abantu barashakishwa, izi nyandiko zashyizwe kuri interinete, ariko interinete si urukiko. None se ibyo bivuze ko nta bundi buryo guverinoma y'u Rwanda yakemura icyo kibazo? Ati icyo dukeneye ni ukubona uburyo twatangira kubikurikirana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko kugeza kuri ubu nta muntu wabasha kurwana n'umuyaga. Ati tugomba rero kubona uburyo ibi birego ntabwo byagiye guverinoma y'u Rwanda, ati ahubwo byaziye abantu bamwe kandi batashobora kwigeza imbere y'ubutabera ngo biregure keretse babanje gufatwa. Uburyo rero bwa mbere ni ukuba washyira umwe mu baregwa muri kasho, ati ubundi abandi ukabareka, ati bakajya imbere y'inkiko, ati tukabasha kandi kuburana. Ikindi ati cyakorwa, ati cyaba ari ugusaba umucamanza akabirebera uko ikibazo kimeze, ati indi nzira ni ukureba umuntu ufite ububasha tukamusaba ko yakuraho uyu mucamanza hagashyirwaho undi udakorana n'aba bandi barwanya leta twavugaga hejuru nk'uko yagiye abivuga. Reka mbashimire.